Lensha yasenhlambeni esigodini sasemgumedzeni ithi-ke yona-ke seyikhathele kuloyo bathakathi kuleya ndzawo, kungako baboneke kufanele ukuthi bahlanganise tona-ke timali bahambe bayofuna lisito-ke embili kute-ke tawutholakala bona-ke labathakathi laba baloyako labavimba-ke impumelelo yabo. Namuhla-ke lensha bekathi-ke iphumelele iphelele ngetinkani kutawutholakala ukuthi ingabe ngubalona-ke lo baloyako ngenxa yesimo selitulu nalokunye bukade kusenjetwa kube sekuthiwa kusasa ekuseni ngesimbi yesihlanu kutawuhlangana kute kutholakale bona-ke labathakathi lokuthiwa ngibona-ke bavimba impumelelo yalabantu-ke labasha kuyo le ndzawo yasenhlambeni-ke esigodini sasemgumedzeni. Ngekubuka simo selitulu nekubuka ukuthi labathakathi bogogo sebatholile lokuthi sesicishiwe lana kungenteka kuphume imiphefumulo yalamanye amamemba langona asungule aqala lokho besicela ukuthi kusasa ngoba labo gogo bethu batawulalela ngala ngakithi ukuthi kusasa nga5 utabe uqala umsebenzi kodwa bathemsile bogogo ukuthi isikhathi lesilate 6 o'clock utabe sekuse konke leso sikhwama lesingisona sitosikipa sitabe setandleni tethu. Mina nje lo njengekubuta kwemsathu ukuthi bantu lana babukeka abakhala ngokuthi banemabhadi sinawo akusiwe emabhadi vele sibulewe lana. Mina nje nganje labafati bathathu almost bonke bantu bakulesigodi sethu almost over 30 banje lwebafati ngendlela lengacaci neyouth yakhona kulabo abesifazane abenzi nalabasebentako imisebenzi abaqaqa babonakali instead labaphumelelako ngilaba labashala bafikako lokukhomba ukuthi letakhamuthi letinzala letingitona tisibulala letingitona tibumsolo akithi futhi lesikholelwako ukuthi munye wabo kutawukhokhwa kibo siyathi ukuthi nguye losibangele lamabhedi lakhe la. Naye-ke Gogodikiza-ke ufakazile kuthi kutakusigabanca yona-ke insimbi yesithupha kusasa umthakathi kuleya ndzawo yasenhlambeni utabeke sabanjiwe kute-ke lisive noma yona-ke lensha yakhona itawukhululeka. Etindzabeni temsakato iye Siswati channel ngingeri Carlos nagcina impilo Dlamini zisenhlambeni.